Прва победа за Вардар, прв трофеј освоен во новата сезона. Еве честитки после 60 минути и силна борба во Струмица. Твој коментар за овој надпревар? Pa hvala za pohvale. Odlična utakmica s naše strane, 60 minuta smo dali svako sve od sebe. Poštovali smo sistem, poštovali smo igru koju smo se dogovorili. Navijači su tu bili jedan veliki faktor. Puno ih je bilo, bili su glasni, bili su u svakom trenutku i kad gubimo i kad pobeđujemo tu. Tako igrali smo sa puno elana, sa puno snage i to nam je donelo pobedu, prvi trofej. Imamo još 2 ova sezone da osvojimo, ovo je 1. To je to, večera slavimo, od sutra idemo dalje. Што беше клучно за победата, за оние 4 разлика на крајот? Беше егал негде до 55-та минута. Mislim da je ključna stvar bila u odbrani. Na kraju kad smo ušli u taj neki egal, stišli smo odbranu jako, oni nisu imali neko rešenje na poziciju na napad. Dobro smo se postavljali, golman je branio, Toma je branio sve što nije mogo, on je branio, tako da mislim da je to prevagnulo, dali smo sve od sebe i u napadu posle i to je to, posle više nije bilo šanse da nas stignu. Што значи 5 голови за тебе на овој надпревар? Прв трофеј освоен, што значи ова за понатаму во сезоната? Pa ovo znači sve, mislim, kažem još jednom navijačima hvala. Svaki gol koji sam dao su bili oni u nekom delirijumu, ne ja, bilo ko je dao gol i to nam je davalo snagu, znate, kad gubite snagu tako, kad uđete tako neki malo umor, oni vam dodaju snagu i to je to. I prezadovoljan sam s igrom ekipe i to je to, idemo dalje, idemo da osvojimo sve što treba da osvojimo i što nam je cilj.